Anh goes ke wa na goes di kat live ki pelsinge kasin kole ako in akfashi kuno konas ki ko singe ama sure lang well lang wala at pa na guess la asang unin guess la nga pray guess la fa umdaga tamle Tamil chele on practice to go. Shakalu. Apna liak taxing. Kal interest kal shakalu. wala la metigat akfashi kanila soye ka kada siyak la nga flock ni rol amle shirle founder la rin kain kasla akademi ma magadin na nakfashi ki ka singia akmaswi ka tani proy kat civil pe pasla yetom kat mold si fanna kat la leprem kat la laisik kat la chekap kat kulomal la plasum ke lang silom na shish kat aklen kat mold yun balancing ikat matayang nagi makuna Spain we be fakat ke gospel lom kat no shege kasha lom o God o ye bekat lang si fakulo malap na siyum ke komshak na lang si God in rek makin God in we fakat kaslom ana Alan cleanse up lom anak manas o kaya mga madal lom na fish kat matutiya kat nakewa matagay ni kipel singi kiwalin singi kat nakewa maako inakfashin geniklom in kain usepe kalmen lang sinasinmet lash met puyesh at kulo malap na simugat kilang silom kung sa payamawan kulo si fan na natung inda ka ikiya siya kasak na siya kadin maulkun lang si ki elda ka ki makunelin kain aksa fila makunel taga mise kisipesh mo ito kung mentolo lak kalamya ka makomesang na silin maulya kin katang la mise katang la wakluk katang la kelya katalal fungi ki mas ta kalamila soet dale boleyot irumin kan shamin siyakenak na speki maulash ekat kaksyakin kum bekat babage si vision makom esang benasin si weirsinge tamul sherle siya ulalin kain aknoye kainin program singe pagkastumin kan pakyakalikining nga orek makun tool sa siya kakupen me cleanse up ke internet computer kamamaasin kain sang lashkakin nakmana si kestam danin siya nagkewa maas pain dip sa kaslom mayan kumakalim mila kikat dip sa kaslom kat masay balalal fumilash kada wetok lebe ke pensinge in kain akulin o ye masikyak penasin matlash kimat wiyashma utabenashor kimat siya uklenalash mafashteki kamam tulle kat nasheshum comfort lom inan yorolos o ye belos mam tabe lomono kafine iwasilos malos ashke kat nasheshum guminaknas kat baba welalos kimalos ashke yok masiyak lash at lalal fungila kat kasi betaga na yung kat proy na kelos kaywa ingan cash na yung gipets in siya kikasha kat kaksya kin kum gipets kum siya kan na nasyesh inga in fakat kaslom yan ang yung gipets inge kadako lang kung subay katle
Tamil Shirley, kay wo, we met we ask nila Mr. Lipuan, Tamil Frank, kaya flow na pela na Euros, Tamil Shirley, in Kolkat, kay dakan laban programa. Lamala. All right, taking just call. Kaya wala assume Lamala. Tamil Liban, we kumyan be Tamil Frank. Talaya lagi nga amdagi nga lagi sila room tatabahan kum del nga kame mao ko. Awi ka so nash pin alarm to nga amdagi siena en pa spin that la ko. The shock ta launching kat ke pricingen in e-spell singin pa in gusto kayo viewer slash on glog ashlo usan glog na singkat ke kat kawin civil be osun misengi Tuesday week katsunash ke malam simit ke 2023 glogin kat ke manago was lingi na cutting be ke gasin ko linaglen be with BS in Texas, Central Texas, yok na let me say RD skilling ke mamasikat na sa uluman. Kat liya mga Facebook alle bako mo ta nga mo pel sa fasing afart na euro sa nga sun click for sin mapang lang when na we wag de kan faksan giden is sukumin in may Roy Lasha. Akay tamalil isaw naman ke mana upesi ko sa aske na sin viewers la an pain ko was ke ko skutara wiga chang ko yeko kada akfashi may nanak na gawin niya dakke man ke fa ni ke set de ay the first o fa ko was in my fashion again said real Kung scopin sa mga website lash on www.castinggold.com liebe mama gedacht vesting kung financial smart Telgas lash ko na kayo wakat akfashe ke Roku channel ko Apple TV ko Amazon Fire TV mas ko ko na ron pa kung nag siya pang Roku so add new channel see na kung vina new channel sigam na kung may search le may channel sigam may add na channel sigam may add ba word of knowledge is some add it's a one time setup kung sila bell na ko mo that telecast mga refreshing kung mata sa uli dal loop show ka purong gastan ka Vinja Clash pa Intel sa kailangan siya the visuals, siya the screenshots, kung mo kan liya mga champion nga inkapin ak kaya pe ak konye lutilar siya yeneng yengo. Na dala nige website la siya in liya aspe updates ma Kita main bell sa akin mo kan fully updates kaya gawin mo kan som liye le me ko sa kan or makin ka isang cash go scan. Nakagibe or the shout out na sin donor slash ngayon monthly donor slash ngayon in fact kulo na sin ka kayos. Kishben cash alo saan para kat kan sang moli guys ka expenses ngayon kasi madayak fashion in makain tafela clients up saying na yineng yung na ko galim gan le technology fashion technology el la fresh modo the shock the gigashalon ka at usot na si was nanak si kan nanak wo na si was in makain gas mai Ako gusto mo loop siya sa sige kung hindi mo kukumagain aspe mayo makumagain sa gas pe akfashi mas ka akfashi may siya klase mo kumin proike met en ko usas ko yan us mo sang lowasan sumsang na ke alu magus fashwian met met na kung vinigasyo ko na rin mo atin offerings offerings kung minsan gasyo pa program siya ngayon mo kayo na akfash na got asya 501c3 sila kalmiya pa got fed it
federal government got register ke guys states to Washington State, California State, na state of Hawaii. Got register we kalmian pa got state level of in the federal government dali no dalin chegi mamashirosh got nagden report even pang ins and outs slash revenue mo to then report you when expenses got file ke calendar year December 31st ke ye na kayo na balampel si pedangan kasi donor slash ke ma use sun la pass nga mo ye tar ye 700 kung vin donate minimum of at least $700. We're obligated by law. Then support receipts in your room. Kung maus receipts and user and tax. Kaya kung may file tax on. Na kung may sang receipts nga then mo sang tax write-off si parang kaya ba taxable income lo man dahil actually like lapan receipt sa mga kada usot na sum and kalme ba even kung on a lower tax bracket na kung may ease yok return mo na really businesses nga malos darang pa ilos write off revenue lalos nga in mo idash ke lower taxable bracket nakalme ba dali mo di shoot tax ko yok return ma ito ko na yung nabangan win-win situation say yok to na sinmate ma cash o kasi non-profit organizations na casting call inc kat ekin mo kat ash ke yes, and Ash 51, ano nga fact, Ash 5163 sila Ash. Nabangan mo yung fact clash na yun, ispel siya kalwinin pa yung viewers lahat. Gusto mo yung namnas. Kung di ka like, ko share, kauklog yung Facebook ngayon mo kapenta ko, wikat ka porong okay, akademo kita akfresh yun. Nga daw yung Monday, akfresh yung Monday, on Tuesday, damolil Frank, idak fresh Tuesday. Na uniste an, Mr. Lipan, tosta, tegin Tresco, Friday sette, tegin isena. Na fire close ba ito nag-senrian. Na nag-announcement lang sa Facebook an, dahil sa mga tegin isena ilata ko on, na may tegin ilata ko akfresh Friday sette an, ilata akfresh na. May fact nag-Facebook na tigin Driscoll tamay friend ko tamay lipan pangay sa ramin pangat sa mga shiru ko ngayon flow ko at pel na shoes ko lang lipan Fatimit tamay friend Double Frank. Top gal ketar ngay samla tam akfuto na from last lo malap tam lal share legam from kun tax drive off go shbya kalemi fakulo malap nga wala tam lin fakulo malap na sin met na kay wama suin kalan sa pagkat ke offerings lo sin sangpe cash live telecast ka makadash ke machine manchit na kayo wa mit ko try pamangero lokak sigin gat ke mangan may fact do lok min chit bepain mit na kayo walar esamla si fella lap lost na ke kota singa paligi lost na ke kalem may lut na ke wit singalle to ko kalem ke si fe na ke wit na phone singa me akalem mo kadel ulela kalem evin got som na ke unit chinai made ako lan gat kita lihat na kapas nga taga influence kota singa pang me wik singa le yok shupen na ke kasin olela lan gat tako ke matan mal ma fare lolela in long en anak manas lolela in flokanet wik tariel olela in kol wik nge olela kalem olela lan gat pakadar yang
ke si be is pelchingen si be true gaksikin gat ke si be flokanos gat me mit ko lash nge wa we mit na ge wa lash ko shai ke pelchingen pain ko us kadin da be long gas mo lash kom mo lal na shish kai si ke pelchingen masing ba yok si be me ke pelchingen fo shak feeling na masing a kumin na nash ke pa kalam lan gat elola ke kalam singen kam ke na ke when na din gat nga we go was in porongo tam Sano tam le weird nge na kade kai shi force na ke week nge when na tam le fa ke le flop fa ko ye we lu na ke shen rio kulo malap we mut na ke wan shi be pain met lash ko shai ke pel singe tam le frank e fresh na root ko flok on ordinary tik interest kal tam le chele lo malap ke pelo Glomalap ngalang si we gas line gaksing gat ke pel singe ke kalang lal gat ka pensfil be to ni civil jamdam gaslan gat ka si sin si ke ma ka yak na si singe nga so ka oye si marle na gasre yok na ke oye ke gasin kol na ta so gasin kol na ta singe alle matem da loeng na ke ko to ko unit mark working on na Ngalain na game sing el kasi ke reading lokala. Yalla na use pe kalim ko in actually me pe reading lokala. Me nga read na ke me si pe sing me nga tatlan na ke read loko. Nga fakla ma sing ke spin kasi na si usta ga viewers an nga pain ko usti frie pe polo me kasi si ma kasi ke nga ngalain na ke jamdram lal tamle liba na pel na ke wel samsam ke nga mention laga tashke koto ye ka tashke unit ye na mo man daga kashi na ke read laga bangan ma arshiruk ma alena kashi ye ke ngalang si flia in sharing chinge nga si be pain ko uske wa mitla lal fungi wiak ngan ma ngan ke shekna tu ko in fashion da me shekna tu ko in davna ki kastan ka din bela na ke wa na sim tamlen serle nga we alla na kaksakin kat game kum tamle lipan ni kel take interest ko pe panan kat ko in si mama ko slong betari mate nga forward mashlon may ta lo shamdo na sil tigni se na ke la kum nikinya ta sak ngai te kum ngali kum kikasin gol siya ma arla na si ngan si na sis kigat forward na panan may lut ngai kasin aking andi kat ke aski mulut tash misenia aski samsam lash misenia na panang akkaya ang andila fakya mashlun meta kingam tan mashlun meta yo meta aklin ya ke oye fakya lok na panang inashru kumsenge sin fears and wa ngatte perfect ngatte orela ta shak tanga kum indagan ni su kigat mata ke kalam jinge ta kana ke kigat ta ke losh jinge met ta ke kalam mo indaga kalam ke samsam e oye lash global lab pangan marshiru ka ada ki ko sakale mitarian na saflan jene kilen la ka tekni channel to ko accept fila pe pella so global lab pangan marshiru ka tarilana All right, double friend global lab. Nga ni ding ba o yeka ba hali ko biya ngat leos. nga to ba nga balman ask ko ta shik way to klase ke kai si screen nga nga to ba nol taking ko double liban ko double friend mo Carry on. well geon ke ay nga ngate ang gain ke ngay carry on ay sir kita mas me double friend global lab na nga mo ba nga mga hashtag na kita fast na meet Wala nga bakla masi mga yoksi. taking just call abi bill assume Nga ke wiko was na kewa siyam kuile dari lengo siya ko enchis kusrayan ki paiklelan met wiyas ngina ke akflat yen yoksha lan met wiyas nila. Nga wipe alena me matake ma damle siyole la kalembi ka wiyas nga kalembi ki baliksi magat wipe osun na sige katapel sum na bagardi nga. Katlarin wiko was adin isam ko was peke pray lows kagat kewa. Eko was na kewa manta ke belsing ke
Kalina sure kadak fulat you go skimanga da shubuk yak in prayer okay. I'm not sure we are shange what the Frank the Mr. Liban bangan mo sure ka lamala. Alright, tingin Diyos ko kung gulang ang lab, ang amo, katingin na kadakalap din fast na mate na ke, tak akdailan kasiyalay na, ona ke ilosing yak kilometer ngay, dako ak fast shape, Mondayan, may naksage Mondayan, sa bash ke siya son dolu, singa ulako, usta ke long ulako siya. Siya son dolu. Okay, inaglin pe faction na ke kasi unit nga kasi unit na ke kasi ko to na ke sivela laps nga na ke finbang pitsela laps na ke mananak nga anil na mayengan to ko ikuya ki fashion natin nga sivela nga ke damo freng il fact la o yes nga nga espak lang mo nag seem nga nag menanak yok nga sivela laps nga nagkasi sivela nagkasi in modapo o kasi sivengan na sivela laps la kumunan sivela kalwini nagwiking ask that makat il ulayla kalim kadil ulayla kalim na kusfin diye ngamo kat kalim ke mama sisikya nganin at darile nag-secondary school nila samtram kin Isaiah lang malali ko for soin ko nag-aaral ko sa singaulan Tashok nagkipila ni Dawi na si Fez na may isang tawi si Fez lapsi ngayon ang tashok to may reaching ngayon aske soga sapta tolu for singaulan na mabangan fair was wag na for show ko kat finbol nag-secondary nag-sette nakideta ko akfashe point fay yen mo na sige soga sapta tulungan na siya kita suk forget kapshe yen mo na naklungan ay siya alam nga algo siya nga soga sapta tulungan lakita or soga lakita kapashiya forget na rakus mo yaske si sette kat finmo ulko ko we got kakataya singan. Na mitligan fast na meta, teknisevlen pain ko, may kawo na assume kaksik we gum bay kaksik in kat, kaya kum dago we got chang uye koan, kenye prem, ikaw pa na assume, Imelda Hubert, Finan Kent, pain ko, may kawo pa na assume na Rebecca Charlie, ikaw na assume. Kula na suwas na gawa sa mga cast ang weng pe, ilos sa mga as viewers slash Nicolas sa mga effort ko, borong mo may na siya amdan non go fida mo in bell sa tukun ka safla telga slash ngayon ko in shredded kay silen yung mga Monday shredded ni Tuesday in mate kada safla sa lubag sa samsam mo ag shredded kay silen ngayon na post fliege Roku channel lash ko nag TV channel sa lash kusin mo kan som na ke na yes ngayon it will take time the shock tang alalvung ila resources kan kideploy kun like dak fashi for ka na kami thought na may sila kung sivesi lagi mande ang fact mo aliki mise na ke mo aliki misa na ke mo siye son dolu singa na gusto ng wala ko siya katlaw na ke may simus book siya na kung may nanak siya na son il sfena fa mo il ballemil yakinimela il bal lemil long se emet in national matamalutut nga na son sfena il was the Gospel of John na il was the son siye son luo siye son luo son dolu son na il pa na ba sa mosla
Fakir kan. Makaiwan na in master matmalutut na makofline enwaki. May soldier mo chicken unilya, chicken paisinola, chicken foreign. Dahil ko fla unilya na masilo sorangan balos. Usela ni takasi ng Patmos. Patmos, parang yan si Mal Mataw, liye visions may tekang na silpal sa mosla fakir nga. Så may naksilak ko mga kat aske son gebalan belsi kung vinliele kasan cham sila nga ilaske matwa mat asi kung vinlie aski pluwo ke man naksingan ipsimet nga il cham il va ma taluk na tik na ge oye lalos nga la ipsiak lu nga ipsimet nga ba fo singa ako singa lai ko shan la ipsiak lu nga pasingal yan na gelong la ko shan la nga mit kawak seo clock if oye lalos nga or mawo na ako sum na ge may naksingan na ge dake fo singa la ko shan katvin ako fin la na ge luoson o siyason toluan fo singa la ko shan vinliele kasngala got ito la katsumliki mi setari la ipsi met ke may nanaksilak ko nga asipluwo se ke na ke ako la loko ipsi met ngan pa somliki mi se tari uchak na ke mo pa kumilia fo singala kus na ke fo singala ko shan la ipsi akluwangan pa God el ito matanin siyas pa fo singalya na gelong la ko shan ay tugon nga tari ka ka de lo nga sang sin may tuya nga kan sakak ipluwang evit may kan gashagos Katso na fos ipsime nga ba singala ko siya. Guvinliele kasi nga God ito na la siya God singa samram kila. Kipel si mo son el sium nga el sium lamayak mo God singa el sham gun God mit tamalutlut. Na gail sium na silos nga Gaston God oye pe lumayat na sing mitlalay fungi miseng pe na God sing lumayat pe sing mitlalay fungi miseng fact na God sumligi mise kisipin longgalang God lemel da ka mise erlan kenik se in Islam akuluklas na kayo then mo kan foto to yang na ke mol ni do foto yang in mo asin kenik sako Lash na kebun ni tok mapat. En kasi foto lang na yun lame cut kolena cut papa sama il matal. Panang matal lal pasang akoye akswosye kay siya mo din mo kan foto to yang na yaron. Na il samsam kun fakta na gefos kan nurt na singa lali ko singa. Il samsam kun kay siya oye si may ngan pa na kisanga. Katay na may tsamasanga, may buyel, il oepenain may akmasi. Kumti faksa mo, kumti na kununiya may kumtava, egin mo kum may akmasi. Shangalom na sin kay siya may, yok na may tlalal fung yuyom, il oepena akmas. Na akmas kat kawan gila bangan siya ip ke masap singa ule. Fa nikum akmas, nikum pusabas, nikum kikiya. O yes yung check na apply, check na akfashiat na ke molan mit live yung singa. Na rasol fakte mit live yung nakawa kumpin siya mo ito kumaya na kuminakmas. Na sum na gefostingan mi na that mo may tak mo sa kusit ala mol mapat when in your sama akmas. Nakakita kami siya kalim ke context ke man nakasingala. Tiya kalme pa ilusit te we mol when in salvation your si pangan kalme men convinsom na ke bang original language kung dile me kasi ilore makin John magin dali man kasi abiding nagkasing mo siya kalme pa ilus sama sanga ito ilus wengen aqua wengen kolyak lan lem Jesus Christ in Milo sa askean
Di kanya ba lo si tewi o lo si tewi na ke mul ne tuk mapapet mo. Or yok si pa nga kuming kyalan gig min kaya fan greedy for sing at ang namapangan. Lagi nga si som proigin si som sukle mea kalmenta. Tia pa nga kanya ba kumituwi na yung kasaw mo. Kanya ba oil ang kain may singan when long say nilos nakatfok lagi letter po ke galdi ali me was tungol duole fakun long say pa me fakun ngon pa me pa long say nakain mate masanga me the when long say nilos as a result or therefore when in aquaklan le when kolya ke aquaklan le min kain mate singa na il vak pela ke oyen mai to le ilusima ashkash pe ilusima ash ma yiro sin cash on mai mai dak ma fos singo algo singan balang talik na ti kalme pa mul ilus mangos kenanako talik na ti long sila so India may casket kaya may lamam kay fan na o in mata ko kay insias kan galam gi mula so susunod ipsiak lungan pa kadil ito maton insias kadil ito maton insias na sam ki manilak si sam ki jot na ki palaiklan maitse mas mapaye opa ese palaik na sin maitlalay fong niya no vinipsi nga le kabin manilak siya nga so nila maitse o kawak lok kalme ba il fototo na yerolos il gifulie inne il mi malo sak fashion and me en oye lalos oye madon god na il vakpele osh ifin osh ma akuluki maitse kumito na pay ki madon insiom na oye sing nakuluki ko nanaksi ko may usin sang tawi ko kanaus la kanoy say magunto le God ito lon God el omniscience lon God il falet ligi mana kewa kuminsum na yaro sang oyengan na kewa na sil siek ikasho min ashpel mamitlalay fong niya kotsife na kiteliye mo we take the law into our own hands kaya ba if hindi lalo mas yung ngatuya ko na flow ng benanasil factual son nga ba matlalay fong kumin long si siya sin siya if inash mo si akluk tiya ko kum sum na yurin kat kum sang na sil kalmin yes na kiksik sa ba kumera fa kya kum prohikut kung fila prohikut kisipit na naklo mga lupe tango na kawak so min proy ilan proy we kum prohikut no yes nga factual son nga ilakay matlalay fong ilitaw le molin lalay fong iseng det na fushash kat finsi fena us Metse finsi fena us ta shok ta kat finsang mana ko singkat pai fang sang mana ko finakul kum ta balaklu ki ko bita ka be flat ligi mana kayo yok ligi mana kayo na win metse ba nga fact son el pangos met kawak seo clock nakat vinakus kolya kaya ako klan ka at katay na masa makatsiyak singkat katilayasin na siya pangat toplan pa same James sa saram kanila toplan may tlalay fong isi katil long at ako na si kumisay ng galan ke kasi matlalay ikin matlalay fong isi kasi liang oy kasi na ito kat siya nga may ito tawag fa ganda much do yourself inventory siya na lang na siya A4 siya nga siya nga asin nga ifo ko nga siya nga lila Messi or on na siya we can all arrive at the same answer topsingan pa siya mawangin ngon ka nga na rafal kita fox siya fi posisel sum na urine ka ilan ang kwema ngon matal mistalan ka in asin ka may nifo
kat ene na katla nu se ene na large may ito. Now, fin katla to book may siya class kat ene na is conditional. Kat ene na kitindag yung akwa kulya kwan kat. Now, ene si may siya class katla es na siya. Glawalap, amo ipangan mante, ngay si tugun may tuwag nga siyam siya nga ito ka sa po siya ipluo siya nga. Na ke damay friend pa ito ka tugu ko or ngay agin pela na sale na ilan nakfasya Tuesday ko finil kaya kasmal ya konyo na mante na ilan ka ba kasla na tugun damay friend Iltarian na kidesyo nag-unisyan bala lamisyo lipan. Tamil friend, agin balance. Klamalap tamlan sirle alena wokat ngawi tape porong lang se sham ke lang se mangan kafarsia gat alawo to kas gagden lang singan na kiten liya na kisi oye kasi simlan mit lalalfungi mit etana pa ye kilang silan Jesus Christ ene na lan kat na siya may lakyan fashka in sa mas lakya kat kain mo sham kun misenge ngatte som sham yok ke plan man dian man ate si pa na taka kisim singan pa taka kilata silal pol nge kaino yen leta kaino ye sa mas la masimla sin mit lalalfungi mit liye na pa palakan na pa ma flia kashkat bising na bana nga kaksin gat game damle jele to ko pa wela ikesla na si inga intafia la ke mo sham lash na ke Tuesday na bana kulomalap nga wo kon flia mo lututsinga an porongo nan fika kaks faksilungan kuntini ke mo lututsi matwana taringan wiya pa ke ako la lash na ke Tuesday si fesi lash na ke Tuesday nel vak mo kumpa ke alem ke lem God na pangen singa long sige tamle lipa nila kita ya da sis kalem ke kasi goal sige na akong flock na ke second quarter katash ke second quarter in fact mo liki losh na ke kalem katash ke unit 2. Let me find that for sure. Kadashki Unit 2, Klomala, Kadashki Unit 2, Walela Lankat. Napata ko uno lela, singanta ko ngan. Na mising yung anak kaya katigisin met, nakiwalela Lankat. Nakikatil sang na silke maluk mesi malanak kalim yung mising yung. Paul is vena fakla kalim la, nga Paul, mitsulosan la sin limkat, inak fashi kalens up singe. Nakiuteka na siya, nga sang kayak na kayo na ke, inak fashi la kalens up sima, limkat ilak ye fa. Ilorela kalim. Na mitluo mag-choose, na mitagawa sayan mit-choose, Gentiles. Paul ildaga in kasha, ilos nagawa mawawala masayan mit-choose. Nakilta ko in matawiyan sham lalo ke may ritlasho Paul ilakalim bila ash oyan ang lukmesi ash oyan lukmesi malim kat il ke inakalim yak kipel singe makong flok ni sapta tolu fos onkos malukmesi inge pa metsayan metchu iloswi metchu ipace ke main sewo ulan gat ke shipin wosase elos lan nano se fanna elos takeni ipeis ke wolela lan God ma akpeye ye in Christ Jesus. Na panang in wayang akatayas lal tamlad serle piyanga. Finkat to got shango shana sin mature ma ay panagden akmas. Na hil to ko in king akumrela makluk siya me wangin le fin shaklakom. Fin nga kung mataki loss, ela maglukse, ya pa ela katala tala ligi na pa wala ela langkalang langkat. Kaya itak yang nasil Paul na nakataya na ke, o yes, yung ke, mit kat patayin loss. Mit kat wang ke finjak siya mit chua, ilos pangan, na daloik mo, mit takawasyayangan, wang finjak lalos na ke. Ay sam ke siya, may sham lash ke kangan ko,
tamlel serle la kata yalle kalim babe singe na bana ngagum skili la me teshgili ngagum so min li la me ikekta na sikum ke mo sham lal pol ke la ta silal ne saptal me kosh fosse sub topic sigal vak mo la na metlan gat ngagum read ke ko stalik kulana tin gata ko seni na inshike inoy nail ngagum in ka inoy na lem gat mayen ke lem gat la me gat le in his own image. Que Genesis let us make man into our own image. In our own image. Na panang merit singe pole la kalimen singe la ke ko stalikula na din gata ko se din shike na nail ko yagat kai na nail nga si fe nga sa falla na ke oye sen nga fututula na ke oye sen in pela na ke wa nga ti perfect kat kain si fe na kisinsiya kila katero kita na nail fukya nga kum dawat na ke oye sen ilva ka nga kum to ke indala kat kai na nakat kita no rela mukui gula so oye la train aki kati ke long si oye na ko mal sap na si kuminak fashion Foslu ilva mo Leila lang sing galim in mana kayo ako sara. Waya nagkikry silang sikat. Esvena lafikan na la moulal kesh. Tayo na yun siya makisya keng siya akin si uyikat. Samsam kilang si pange. O nagitamlad sir lelakte ya piyenge. Taka nagilang si, nga kuming ka na-apply mga singa na sis. Finga kong fafasya sin lang si, in mana ko katara. Inash lang si kaya in lang si pa tako mokle mo gula sa katarela masya. Teke sipin na sapkinyak na sikum. Teke sipin na oyelan community ak fasci. Teke sipin na met na kay watsang mara. Ta inash lang si siya lang si siya ilaki kim tanin siya stari. Kekat taka ekin met sa siya met natyang. Katash ke circle siya yena. Papolilakkel me ke sapta tolu. Leila lang sin kalamin ma nakiwa ko sara, ay nakikry si lang sikat. Ay si fena lavagan na moulal kesh. Di lapan lang si singe. Kikatil flie ultimate plan of salvation na siya, when natal fala na ke, ak fastila na ke safla. Na lang si singe pangakumikon, melal na ke kuluklasra. Melal na sis. Kung sila mawangin makulukla, wangin katena oya main lional, takoy susyag na kimwit. Manifested in the flesh, matan maslos, nikinain misekes, ingay na fon yela. Salvation, na sila si kumfinchak singan. Elsom na ke fostodil vak mo, kishbin ko smitlan ka at, tia wo infect ke was Mars katena la maing in maslowos. Kusro oya fok ka rap ko. Kaini noya may takain knaus katle. Kaini noya magat mol kun ke mol matalasha. Kaini noya magat liye mo it is okay. Kaini nan ka arlena fok molin fok. Mata ka na sikoma. Na maing el pode la kalimense la skin wang ne was ke mainge. Got long se katin matake claimi right standing lush with God o yung pange momentum the fact ke. Na in wang in maitas na ke mainge o yes ingin ka in ak fascila klan cospensing. Na din ka naknas na sikat liki mainge refrain ourselves from evil doing. Na panang in ka pa in tiepe associate na selos pa. Wayan nga kung kalam kela en magat matawe, en magat wi pa, en magat wi en out ke alif ses na si kumin patatyang ben ke oyengan. Na filun met si mai taga intina gashakat ke. Gashia ke molin finchak singe na eka in na naklaka fungyang in wi per. Kalsik na ses na kaywa. Katsum liye ke Forsakers vak mo tiebe fall go in suppokler in gas ka so ko akshak kolu
a file goes in sankulona sin God. Oye na kaywa bahil listia na sikkum akum liye. Ya sasa na sikkum in liye sim sila Paul na sin metaphysics nga. Katita maing elda kan si Filpe kishpin oye lalo sin bel singe yok na si kosok Milo seiske. Yok la molin si kosok. Epe na sikkum misenge molin si kosok la kuma fingati ya karangan ng kain kolya la penake oye mai knausya la. Na in anjuruk kumin kain karangan oye la si kosok la kuma ngakum din na si kosok la katindam dak fashi oye. E mangan na kaywa ngatikan fak mo wangan juruk ngatikan fak mo atinaro e kita kan na si misenge me kalem me kulosilak na sin gat kya ba lata kan na si kumusenge shreknar finjak sila kumin kain ikalla el fak kilme kosmo Kosita na la met kusho ko met molkun o ye fok ko met rap ko efatie we base kitoko island cries got the rap ko loipena aduna ki marshalela o ye inge kita ko flana we base na ke me kat patacha na ke o ye fok na kat ile liki wangin le finjak silashkan na ke mol ma pat ko wangin le il pelsigat commit masingan na wangin le finjak silashkan ekilim God il sang na si buen natal siya ma in si fena ta ka mi se fin saxing inu si na si kom marshal ela makuluklo kom town ya na kaywa si na si kom finjak singe Eloepena na kita ko ki shamsham ki leta singela Gildal sham ke polil shamsham kin leta singeta na katsayin met claim ma los pilos met sulela lan lem God. Wangen met sayin na ke. Akita ka na si kum azurin siya kingalien singa elvak mo. Efati a we base kitoko island cries. Ellen God. Ke finshak mo akwa kina si kumo. E na ke ngakumin paye in siya kumin follow ka na yun lem God. El flia maingen na kayo na to. El malgad na maingen na kayo na to ke in siya masala si mataka na yun lem God. In siyak na paye. In siyak na paye ke in siya. In ka in ekolla mol sa siya singe. O na ke kasin kol nata siya faka. Liki lost na ke kalim. Oyala kumanga kumata ke lost met. Oyala kuma kumte wawayan na ke walela singan. Nagi plan singan. Aki nga kumash keo. Lela na si kumin kay naklenek. Infiliela lem katil na nakmanas na si kum. Nga kum feed follow na rol. Sokol na paye. Nikos na lakatay na may tin kiabe kos le kikas lu shongten. Mayin la maing in na kaywa era tam latlan gat inan fellows set ya axol. Malatlan gat patati na fish. Kipensi gat siakos ten. Sikyak tasin dalikta din Israel ki siakos ten. E me sikyak fek kalem nga. Nikos le lakatay na may tin kiabe kos le. Sham mataka na si kum. Pelgat patatya na ki oye nga. Sham mataka idanga. No, it's okay. Kumrela masingan, kumrela kishbin masingan. Reasoning slap kum na kaya. E sim na kalma masingan ma fok si. Lama fok si. Na fin sham mataka na te akke kata. Ta kain town supon oye singan. El weekend na nikmet lelan kiyepa yakla kos. Kikatay na sham inakuye ka. Fact na magat lang si long. Mga lang si long kipel si kamatayin kuluklak nga. Ta shamsham inda ka inakayin for fashion in lang si. Shamsham gun lang si. Mukuy ki lang si. E lang si na paye in ka in fact ang mapaye si nga. E in talagat laliki oya sa fall na kaywa matyakin si wuwo yakin anyakat. Mayin. Inganlan ka esi ka nasikom. Flokyak na kabay lutlut si
mới rít chế là người tới mới cứ xe kênh xe này mà tận cả này là ngon kia ở phía north mà là cũng mà ta coi chụp bên là lái là sang et phải sát sang cái áo sát sang town chụp bên mà cắt xe mà cái mà lúc là in porong non cái kia el tien cái này qua vô xếp el som bên cái last là Pasi silvang si kalla nikmet leidan kiepuyak lekos ta in matana ke oyana kewa makusita ke lem Jesus e oyana kewa ma lem Jesus ilak yakatine tawi fashke ke mainge ko sin tie na wi meto inge ko si vena tamatain losmet na inge ke ko ekle metlan god ko matain gal Liki lost na Galim, second quarter, Gibbon Pelsinge. Si felas na week na mo, God ilwalela Galim. Kumba Galim, Kilim God. Galim singa shirukum. Galim singa shirukum. Ildagan fakla, ash fakulan Galim. Buying a fakulan Galim. Ma wona gaywa, ma shu was na gaywa, ma pay na gaywa. Ilta ka pina line up pina. Soon pina nagifakulan ngon. Siya masamram kun long siya kandak samjam kun misinge. Tamlil sirle dak samjam kun gimdan wika. Fakulan ngon. Na ilta ka kimilutlut siya polis vibe akkayalos. La painge fakulan longs, fakulan kalim. Ma wo na kaywa, ma si was na kaywa, ma paya na kaywa. Fosya kisap talimekos. Akyokken malutlut singe, leta sila polgis up talimekos nge, ngakong reading ke Ephesus nge, ito ka akyokkilik. Akyokken samram singe ito ka rin tamle lipan pe. Manlen nalgi unistet ka, titafa man ang samram singe. Ang alalfu yung mala na yokpe, ako lalal, yokpe nga andal, puerla din wipe samram kun, na fliya naman singe. Manilet ka tafala, ay let ko malutlut singa ashiruos pe viewers lasan. Malutlut singa ashiruos archer ngarlen na yung ankin la katakin ni samsam kun. Maulak fin fel singa fototo lagi lang kalanglan kat len na kaywa pengan na len. Nabananda ka na si kumintale kat lala pensya ay nga sikya ka sa flok suklem. Siya kisin siya ke sender school las ke sen real dalvak mo. Mekum ka in fakal tefit ke. Nara siya, on Europe, mga itagal King David nga lang siya atitut lalapa. Ilorela makuluk na nan musinge ka tram-tram kun, lut-lut kun, mahasi nga lang siya lalal David apa. Ilsana involk na yurin limgat, in siyak siling kasyan. Naba na nga fliyan siya nga, la, maku mafofok na kayo, malisiya kin siya nga, kachak na kayo na rin limgat in syuk. Mayanil si Fenak siya, when gulo natin si Fenak second Allah inka in ship-yak finsak na misa cash. Tamlan sirle, tigin dress ka painge, marshiruk nga long sipe, kasasala pa nga long peke, akita yelal tamlan liban may taga tafla na, flow, sige nga finsak inka in cash la, nasikum na kayo. And si luo makum daga to, Flocklarit is pain mo kalim besu, when walang mo fakta ka tinat, tangalya kayo makum nan ka naganda read we are read ken mo ikesla na kulo man lab langlang lan ka den ngon lan ka tin kolgat ke masham ram lash msingia ikesla kalim lal na siyesh kidan gain kalim ke masham so tamle sele kulo man lab nga flow not Okay, gal, tama Frank, tayo na malab kyak desyo na yung fakan. Kisben, men naksi unisi nga il takon na fuck yang dukin men naksi ak fashion ba ngay agin pelo naging makan sub na yung tamal liban naging Tuesdayan naging Wednesdayan tamal liban Right, global lab tamal chile shivibe global lab na sim tamal Frankie ak yan ang wo ke oyen modin Christine amo ifingat li layout ke matamlal Frankie lakalam pa ben layout ke ikeshen letal Paul na sin matlal fungifin FCs ke papun matal na to kusaya keleng di kolap
told you ashke Christ a church mol such in Christ na kasin aksafiba outline tamil frangel akfashe daring fos singal chin like long by akalamin sang tapena tafo oyema ori akalamin na simutlal from wearing si fan like Wednesday and fatmo Christ il fa shekowoshi Christ il fa shekowoshi commentary ke kasin news fatmo Christ will shine upon you. Christ will shine upon you. We na background matamli Frank la kelly megan emphasis gat lal fu mo mat na gawai to la arch ka cha le te ya ka chi pam pe Artemis na ke gas creek on ngamo tayen na ke gas room ka chi nga le te ya finan emphasis in Beijing emphasis pol lal to la yok pel lal be in me gasho mit lal fu well in point mit lal fu well in point ma pe mit tim ta ke akwo mai arch pe ke aleta ya pol ke Google ala na shi evinga tsum na ke sapta gosh na ke lime gosh ke fasis ke tali ta kan la ma tamil frangel academy da na ipsi mga ta ka yok ke pa fosinal na ke fosinal china ke long academy me in ta fu man bena ka tin fast ke kalam lan god pa fosi kosh na ke shngela gosh tamil frangel ta ka tu ke fosinal ngan nga ta fu ma fos me singal china ke singala ko kalim che ben kalim che katin fast ke oye si makatin de ro ke kalim chingan megatin ro makin ke kalim chingan pa fo singal chi fana ke singala ko na singal me ko na ke longo ya kalim mila pode ka efe met lag fun wel ngan fast molin lan met ke kalim chingan elo sin tiana kui na wo in academia machine met Christine finan emphasis in Belgium men bang afaga kachi marsh met men kayen met la la fun ko alu na chepa kat matain jingan che Artemis ko tain na an emphasis one of frang la kan but alle si dia wala pak tolu ke pensilan met prom ngi pa emphasis trade port chibang post kan la fun alle pakanten met udu chakke post le kanin la fun kanin language to ke ipsingan aro met la fun wel polingan la le ka financial osin fast na morning christian elosin kalam na ke loshi finan emphasis ngan na wana dam le frang la kalam ngan la ko to singan no fon gi losh na ke kalam to ko el someone for singa ke singa la kalam kat pa kalam sima in the national morning Christina by fact ko yeshima katlie get in Israel ke Isaiah some witness some testify yes oyen pas sam from pinye ke force signali kor farneke matan saptal megos nagade som lie for signal china ke signalagos ipsemet ke malutu china ke me Wednesday on fosingal chi akalim yang kosin tia we might share our mind loss shama lu sonten kosin si mainge na ke kalim pange masima isang tafa mamalutut na ke man Tuesdayan or tamil frang kalim singa ka dinorik makun expose makudu in church matalad fun wear pange fosingal chi singa Kun take no part in unfruitful works of darkness, but instead expose them. Panginoon yesi poli lakalim minasin matlalal fung wiyaling. Moin church finan ko church Ephesus nga aspen ang patat na ke lalal fung isata. Na elda kain akalim of crop tamil frang met kumwi met patat na ke mang met kumwi kain yesi. For singal chi akalim mo kadin or makin challenge mo ta kana siya in expose makulu maurik
insan akuluke lalal fungi lasho ali yokshi be ma singe kadi no rep makin kalem singe nung she ma lo short makin yak ka kalem ke lalal fungi sigatash ke expose them pange oye sima met lalal fungi oye lang chi pange lang chi pange evingom non ka met in flo kawli aken